Gdje ste ljudi? Ja sam Dane. Danas imamo, kao i svaki put, jedan baš specijalni video. Uglavnom ću vam danas pokazati koliko otprilike baka prase zarađuje. Kao prvo, ovo nije fake. Kao drugo, ima jedna stranica zato gdje se mora vidjeti koliko koji youtuber zarađuje, koliko pravi subscribera u mjesecu, po danu, po videu, tam vam ima informacija koliko hoćete. I ne znam da li je to dole, pošto sam ja iz Beča, da li je to dole tako popularno ili da li se zna da se more sa YouTubeom pare zarađivati i da se more puno para zarađivati. Uglavnom, to je ova stranica, vidite baka prase, koliko je videa do sada stavio na YouTube, koliko ima subscribe-ova, koliko ima ukupno pregleda na video, znači 350 miliona pregleda. I 2011 je napravio taj kanal. Znači napravio taj kanal, tada nije još, najvjerojatnije još pravio videe, ali tada je uglavnom napravio taj kanal 2011. Ovdje vidite. Ovaj B+, znači tu ima A+ je najbolje, B+ je drugo, C+ je treće. To uglavnom znači koliko ukupno taj kanal, znači sa subscribe-ova, sa pregledama, koliko dobro ide od dana na dan, koliko brzo raste. Znači B+ je uglavnom stvarno dobro, evo da vidimo na primjer od PewDiePie, ako znate PewDiePie je A. Znači u njega, evo da vidimo live subscribe account, tu se sad gleda koliko sad u toj sekundi dobiva on subscribe-ova, evo gledajte. Ovo, evo vidite, vam doli idu sekunde. Znači čovjek cijelo vrijeme dobiva, vidite, cijelo vrijeme dobiva nekoga subscribe-uje. Uglavnom, B, dobro, A je normalno PewDiePie najveći YouTuber, ali B je isto fenomenalno. Ovo ne valja, nema ništa, ništa nije, ovo je samo rank, znači koji je po subscribe-ovima, koji je on po redu od svih tih ljudi što su na Social Blade. Ovdje, znači evo vidite odmah, u mjesecu zarađuje on između najmanje 3000 eura do 49.000 eura. To nije fake, to je tako, u današnje vrijeme se toliko zarađuje za reklame, znači ono što dođe ispred videa, reklama, to se stvarno toliko dobro se plaća, uglavnom to je realno 37.000 u godini do 597.000. Ali ima tu jedan faktor, znači evo, ovo mu je zadnji video, uvijek se vama prikazuje koji je zadnji video, da se vidi, evo gledajte. Znači za tu reklamu dobivate pare. I ovo što vidite ovdje, ove žute crte, to su vam sve reklame, to znate najvjerovatnije, ali to je nenormalno koliko se puno više zarađuje kad što više tih reklama staviš u video. To mora svako za sebe odlučiti koliko će reklama staviti. Samo treba biti video minimalno 10 minuta, ako je 10 minuta video moraš ti sam koliko hoćeš puta staviti reklama. Znači evo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i na početku 7. Znači to najvjerovatnije da nije samo 3000 eura. Ovo dole, znači ovo vam je statistika od svakoga videa. Koliko je, na primjer, evo 34. tada izbacio neki video, koliko je za taj dan od toga videa koliko je napravio subscribe, znači na jedan dan plus 1735, znači plus 1735, ovo ti je koliko je imao ukupno subscribe-ova i koliko mu je, vidite ovdje, znači ovo sve zeleno, da je, to vam kaže da u zadnjih videa, da svaki put mu se povećavaju ove preglede, evo vamo, 8,9 miliona u mjesecu, 8,9, 17,72, ovdje je malo dol, 15, znači uglavnom ide sve gore, evo ovaj mjesec je bio najlošiji, u 11. mjesecu 2018. Ovdje se opet diže, znači ovo vam je uglavnom statistika koliko raste kanal.
to je to ljudi. Znači evo ovdje isto vidite koliko je za taj jedan video dobio otprilike para. Sad ja ne mogu vam reći, znam ja vam u Austriji ili u Njemačkoj ili u Švicarskoj koliko se to plaća, na primjer kad praviš vide. Ja mislim da dole nije puno drugačije jer dobivaš, opet ti ne dobivaš od tvoje države pare, nego dobivaš od te firme gdje si potpisao ugovor, znači ili iz Amerike ili iz Engleske ili šta ja znam, dobivaš od njih pare, znači to nema nikakve veze da se sad kaže jako da bi Srbija, Hrvatska, Bosna plaćala toliko para, znači oni nemaju ništa s tim. Ja ljudi, zarađuje se dobro kao YouTuber, znači moglo bi se reći od prilike, znači ne mora. Uvijek šta se bolje plaća nego komedija, nego entertainment, što on na primjer radi, on vidiš radi pred kamerom vide, šta se uvijek se više plaća igrice. Svako ko igra igrice, ko ima YouTube kanal koji je velik, uvijek se više plaća. Ali od prilike, znači za 1.000.000 pregleda dobivaš oko 1000 eura. Od prilike. Zavisi uvijek, znači ako je samo jedna reklama. Ako je samo jedna reklama, ne mora sad znači ako su dvije reklame da dobivaš duplo, ali dobivaš puno više ako su više reklama kao ovdje. Ali otprilike za 1.000.000 pregleda na jedan video, na jedan video 1.000.000 pregleda 1000 eura. Znači ako napraviš 2 videa u mjesecu po pola milijuna pregleda, dobivaš opet 1000 eura otprilike. Ja ljudi, to je to šta ljudi zarađuju, a? Nenormalno. Ali, normalno ja ne kažem ništa. To je stvarno posao. Svi vi mislite da to nije puno posla te video što on pravi, da to on snimi, isječe, stavi, to je to. Ali to moraš biti kreativan, moraš znati šta ćeš izbaciti, kako ćeš isjeći. Nemate vi pojma koliko to traje jedan video, taki jedan normalni video da isječeš, da ga spremiš, to je uglavnom puno posla. Najlakše je snimiti, znači snimiš, staviš kameru, snimiš, ali kasnije kad spremaš video, kad sjećaš, to je onda već malo više posla. I YouTube ti uvijek tu u glavi, znači uvijek svaki dan razmišljaš šta bi mogao sutra, šta bi mogao prekosutra, kaki video. Znači to je i dobro da je on toliko zarađuje, svaka mu čast, nek samo tako dalje radi, vidite u zadnjih mjesecima, godinama raste, znači cijelo vrijeme raste, dobro ovdje je malo manje, ali opet nije u minusu naš, znači nije gubio. Evo ovdje vidite live subscribe account, koliko momentalno, evo vidite, povećalo se opet. Kod njega nije sad kao PewDiePie normalno, PewDiePie to cijelo vrijeme ide gor dol, mislim pretežno gore. Ali isto fenomenalno, šta hoć. Uglavnom ljudi, to je ovaj video, ako hoćete da znate od još nekog youtubera, koliko, evo vidiš sad izgubio opet jedan. Ako hoćete da znate još od nekog youtubera koliko zarađuje ili tako statistika, slobodno napišite u komentarima i lajkujte video ako vam se svidio, ako nije se svidio opet lajkujte video, subscribeujte da ništa više ne propustite i vidimo se, ćao!